Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakasi Students Union Central Executive Council hakashitarik unaitung arajar arpau kalalay IT daga jingtho siya executive member uba pet yakatnan elaka jong Kakasi Hills Autonomous District Council uba Jambor War ban pensngau halor ka jingdawa baga District Council kadai ban pendamdo mardor yaki kerteng shnong ktien nongwei bad yaki barjala gi basan syar shnong jubor hapok ka himasora yaki ba ka seng ka khot ki self style rangba shnong Hagani ke jingmudui jong ka KSU sya ka District Council ka seng kala say madan halor ka jingpen ka shnong dagi barjala hapa upur usam jong ka himasora ki bakan thup ya ka shnong proper majai ka badon nong sansyar da umulor barjala bar ka shnong naya basti ka shnong chakla basti ka shnong dorom basti bar ka shnong alubari ki badon dagi self style rangba shnong barjala Assistant General Secretary jong kaseng samla Redison S Nongrum haga jingi keren bat kilat patai kobor ulai thu bana kaliang jong executive member ula ong ba unsa khot hajir yos em jong himasora upa em Freeman Sings em ban panjing percay halor kani ke jingmi jong kisnong balapan kha da gi barjala shwa ban shim ya ka wei pat ka sen jam ka jingwan kedu jingi mata kasni mbak jembor kolong kalau ke jing ujor hadin menglayo eksti nanti nampo than majai ke bapo himasora hak bagi barjala ki bala song asa anti ya mentahi kila akam gum ki snong matgum ka jingtip jingi ni ngi la don santli ki snong ki bagi kila akam mita ki mulor dan kita ki headman kita beningkong kedi ni ka mulor jong ka proper majai tu dan so headman jong ka naya basti ke balai kedi headman jong ka cakala basti basau headman jong ka drum basti badu basan de headman jong ka alubari te nakala gi ba jambor waru ilong ba insa khot ikran yo pa em Freeman ha bede pakani kamat marba yo madu mentai nakala ka District Council tem pat don jiktep ei kalau kene ka phang bat ka jingpha jong kene ka sthi ski nong lam seng ba ki penpau ba ki kti ka jingja ka belajar ti apo majai haka arbu fratrik menai fab ba nak kadang seng la du no be dekat jingi te nak kadang seng ni mahamjor sa borok ni ki mender ki badan apa uput usam ke beri ke nyotrep ba ndareli kemudian mele try klik dan ne bakin kamel de ko mitaki self style headman mat nak kadang seng lara kadang yai lap ma kadang yai long ni nak kadang seng ni long ki pen krek pentingku nak kadang kanono ka penta la nai kanono por naka liang jungi ngila pa kopi cho PM Freeman te ba jambori la ong ba in sakot no sen i ban pan ni chai na marado umta bingi tep i the uri tang badi pech the uri tang sardar so majai hi o ba long ta krishnong badi pech i kam himas the te naka liang jungi ti kermen ba jambor chimkia la bedi panik phang hadu mentahi kopi ki ai ki pha so pa em Freeman te nak leng jingi ngin sa ikandu padu pa em Freeman ban ngin pan ka jing chai bat dekat ka jing tho jing tar dekat ki saki ki bobiang ni ba kanor kom nak leng ki yo ban seng gini snong la ka jong ka kerteng ka taru ka kerteng ki bagi go ki kerteng khar ta ban nak leng seng ni pa ka jing sa bajur ni dingi la kan tui ba jembor min pe ka dum ka ilaka ba de ka administration act ba lo ko bala ni pakai mardori ni ki self style headman dan nak lagi juri la pular macam kia lor neka beta santli yang malai dekat kasil ni dan ni santli ki kerteng dekat ka sain bigi pha ka sain de long santli dan nak lagi sain nang yai budian cu kadang dang don curu nang yai persa jur hi kata bat lagi dang melek try klik kumne te kumangil ong meneh ba nak lagi sain ni kloi ban ni tunggu bat ki ada dia kono por ana no bentar kalian bisa konsul ko dan ni mo ko terkam nomor ba kalong gai ke basulu ngo hi ba hadu kila form santli ki snong abang ikli iya mari pe ya tan ilaka yang mana kalian sudah umtara import dan jiktep ye te nak kalian itu ong bin sakhat ya pa em Freeman man pane jing pecah jika jingja ka ba jan di operator ki kede jingja ba pengedet meriu ni borok hi umdai tang ka than soran rewat ya ka jet meriu jing borok ko hi baru mender basis ni badan nang tiu la ploi macam mod ikajing em yang para do prasnam jungi kenturu yang sopra jala bakadi macam kia ba kini jatinja kini supan jana ni skmat ka jing maham kaya hiru nak yang keseng wat apo kini than arar kol ni dang menen kisni syam ba kadon la ka jong ka village council
Ande po pibiru ni siam ba singania manbu ai na ki presentment ukam de umuhetman dan leng jingi nglayo man kira pa yemi pa ba in ai da jing tho ba sahi habide ba ka ni kar company snong jingi bardala ba nado kasngi iu bat namono bal ai bor ki bikin kamel de kita ki hetman ite bat ka jing mi kini ki snong mai thai majai chip ini ki sinong ki ba ki awan jor muki ki de ki sinong dala pelong de ki barjela de ki kar de ki kertang juga ni ki sinong ka de ki ba ki nala yo ka jor mata ka bang ka muhor ka ba rekat bat ki muhor ka de ka propar majai Kamulor propar majai, nanta ka naya basti, nanta ka chakla basti, ka dhoran basti, bat ka alu bari. Kita kedi kisnong kiba, na kaliang jong ka siu kalawan ban jor mata kasni, na ka banta ban kerpat yang ke district council, ban idai ban penduk pendamnya na kimpi kisnong kazi. Di kisnong kiba pelong daki na barjelah. Te nakaliang jong ni ka district council ngin ngala depan ai ka commitment siki bang pe benia ya kani nomor ka district council li kum bakalong kadai tang kadai ka authority ngum nong ka ba ni ai approval ye kinu kisnong ki bala wanra nakaliang jong ki ma ka te ya kani ngala de ong ye ki isu bangin hap khot musi bangin pen tikna lakini ki snong ki ba maki ki lawan ban ai hangi menta ki dei ki snong ki ba usim ula ithu na mi ki lani ki dei ki snong ki ba usim ula de wan pan em ka approval nani tilara ki dei ki snong ki ba ki su yami hi gum tu kini ki rang ba snong ki di sab stai rang ba snong te kemudian kalian juga ke council menawan, ai ke hukum musim dan pendam, tinggal ai ke komitmen sekian, kalian juga council sekian ini, nak pendam, nimpuak bagi sini tulis dan daya kat kumpi kendang, kibala dan haka district council. Mengkat haduk mentang ngampat lah batong ini, kata nomor yang haban proof, tingin hab khot musim, te immediately ingin haban khot. Memlak ben ong lanu ten immediately happen le kloy kelem ka approval nang ne pen la nomor memlak ben batang mo un seng ye kisho berkat kom ilga administration acts kom ada usem ula idei ben seng jino wa wan ra ang na ka bentaban yo em kat kom kirkot long pat pe ye kirkot ke nomor ba Nagalang jungar udang susim ti dengan pala berpek lut ye kirkot jong kihma phai yen rei kila ben ladan ye kisnong ki bala sanga gitu kita ngam perkhat pada ben ong ba kin de kisnong ki bom de ka kerteng kasih jo ye nagalang juni ka council mentang ye sim kia bahai kan ni nagalang jo ki pai ba sim kia wat ye ki kerteng ki bom de ki kerteng kasih ki jungi mentang dang ye ale altar ni ki sia ka kerteng kasih lada kadai bangin hiar ngin hap hiar tang bangin hap khat soi em kumi jong katu ka hima ude ban ngi hap ban khat batai mu kalong kum lada kadai ngi bangin hiar ngin hap hiar na kaliang jong ka ke siru kala wan ra ki proof ki evidence aga bidai bat kine ki isir ba maki ki pengang te lada ulawan em te ngin sa yo ya ka jingsha ya ka bidai bat kini kisno kat kum ka aksi kalong ba kisnong khasi jongi te khasi wan us emang ne adang ilai ekran ki berakhat kila sa hang tangin sa sim ya step kumno ban le ban pen stop